80. godina sada već prošlog veka, kada je u crkvi Svete Trojice u Obrenovcu građen crkveni dom, napravljena je i krstionica. Prethodnih godina ona je postepeno oslikavana, da bi tokom 2015. taj zahtevan posao bio završen. Svi znamo da su freske taj zadnji potez na dovršetku nekih crkvenih objekata. Freske je radio naš umetnik koji već godinama živi i radi u Obrenovcu, Juri Maticev, Ukrajinac naš tu koji godinama, kažemo, oslikava i našu veliku crkvu. A kompozicije tu imamo rođenje Hristovo, imamo vaskrsenje Hristovo, imamo povedenje Presvete Bogorodice, normalno krštenje Bogorodice kao dominantna freska u lođi krstionice. Uporedo sa oslikavanjem u ovom delu crkve odvijala su se krštenja, a po završetku radova poraslo interesovanje vernika za ovaj deo crkve. Mnogi roditelji žele u okodivnoj krstionici, pre su insistirali mnogo više u crkvi nego jer krstionica ne bila oslikana, a sada niko se ne buni, mi razdvajamo krštenja, neki u crkvu, neki ovde, gde ko želi, kao mali kutak neba na zemlji, tako se osjećam. Ja svako jutro uđem u ovo odelenje da se divim njegove lepoti. U okviru crkvenog doma decenijama radi biblioteka koja je takođe preuređena, tim pre što u nju Obrenovčani često dolaze. Iz godine u godinu obnavljana je koliko je bilo mogućnosti. Trenutno stanje broji nekoliko hiljada knjiga. U našoj biblioteci se najviše nalaze bogoslovska i teološka izdanja. Takođe imamo i iz opšte istorije književnosti srpskog jezika. Nalaze se bogoslužbene knjige, imamo takođe i jedan deo lektire za osnovnu školu. Prostorije biblioteke koriste se za okupljanje članova Svetosavske omladinske zajednice pri Obrenovačkom hramu, kao i veroučitelja nakon svete liturgije. U ovom delu crkve primetili smo i manju muzejsku postavku. Imamo stara evanđelja koja se nalaze ovde, koja više nisu u bogoslužbenoj upotrebi na crkveno-slovenskom jeziku. Takođe se nalaze i krstevi koji su stari nekoliko stotina godina. Takođe imamo i putire, odnosno čaše koje se koriste, upotrebljavaju za sveto pričašće, kao i staru kadionicu koju smo pronašli. A da biste bili član crkvene biblioteke potrebna vam je samo dobra volja. Biblioteka je otvorena uvek subotom i nedeljom nakon svete liturgije.